ka Senjuk ki Samla Balang Katholik, ka Shillong Archdiocese Youth Movement Zone 7, kala penlong ye kelempung ka jingi kenduk lang jong ki khon Samla jong ka Balang, lengba da ka Inter Parish Sports Meet Hajar Paulai, ka ba shisngi ka bala penlong, ha ka laipo tarik unailur Hajar Paulai, hamadan jong ka Parish Maulasnai Riboy District, ka ba ha ka te kelempung, laipoi bani shimbentar ki kunhun seng Samla, jong baro an riu teli ki Parish, ki bahap hapo ka Zone 7, ki ba kita ki Parish ki kentum, ye ka Maulasnai Parish, Sning Parish, Solait Parish, Siang Parish, Maubri Parish, bat ka Umbir Parish. Hagatay ka lumpung la penlong na ki artli ki chat jingile kai kata ka basketball, bat ka football, hakaba ki Samla kantay bat shinrang, ki lai shimbenta shirhem, hakitay baro artli ki chat jingile kai. Haka jingile kai football na kaliang ki kunhun shinrang ka Sning Parish kalalong kum ka kunhun la adu, bat ka Maulasnai Parish kalalong ka kunhun ka bawan baar, lane ka runners up, haka liang ka kunhun ki kintaypan, ka Solait Parish kalalong ka la adu, bat ka Umbir Parish kalawan baar. Haba pai pat haka jingile kai basketball na ka kunhun ki shinrang ka Sning Parish kala yora e ka nam la adu, kat ba ka Solait Parish kalawan baar, bat nakaliang ka kunhun ki kintaypan, ka Maubri Parish kala yora e ka nam la adu, kat ba ka Umbir Parish kalawan baar. Hakatay gelumpung ki khon Samla lapoi ban yasnok ti bat ban ai mensim ki khon Samla, do ba Charles Marngar, ubadeu MLA bat MDC jong kamawati constituency, harangkat kejingi donlang uba Sakari Shadam, Vice President kamawati Block Congress Committee, MBCC, kakong Marbina Nongrang, Presiden Kasenjuk Kentay, Katholik Zone 7, Father Sebastian Karmauplang, Parish Priest Kamaulasnai Parish, Samla Ibor Makdo, Presiden ka SACYM, Zone 7, lambat kiwi-kiwi de ki rirang ba, kilong kami bat ki khon Samla na baro an riu tili ki Parish.